khara hapchalai marang jira se amda bida khara hap Sigi powder yung kaya mo sa silaga basta ko iki magchu sikara apa sih yung mo ko na maghaira ko Kanglayen se hape ara ne dekiti phải phủ đây em mà nè cái Kanglayen je mo hapsal मैं जे मैं ही कर थोड़ा मैं है ये सिंग आप तो जा नहीं सकते सिर्फ जरूर मुलक ना वाला ना मैं खाएगा ला तो मु योग को दोने वाई ला खरा मुलाई रे ला मना नहीं करता है तारे ला तो ना नहीं मलो रे yang ngasih orang deh kok tuh orang deh jualan sih orang deh ngasih deh aku tuh jualan deh beson sih mau kerap sih lagi ya tuh yang kayak tuh यार नहीं लोग ऐसे लाज है मई का साल लगा हुआ है पत्थर लगा हुआ है यूं में ये लाज है यार छोकरे मई दा ये छोकरे बेकर थोड़ा लाव है टेक को कोट पदा तो रहती ये कनी कोट कनी ने तो दुगे tang phong bây giờ ngành lai ta đây là một cái lấy từ mình tang phong đấy mà nắp vậy cái gì mà nằm đây này khoảng năm bọn mày ngành lai mà nằm sẽ học chân là cái nắp bây giờ hết chứ đi lagi juga semua ini umsel lah nih oh ini jadi cooker đã muốn đi cầm thua vậy được cái oven rồi mấy rồi từ dài rồi tập san cả bây giờ udah semuanya ngap tanggal lo po minit tara anu tara perlu aku meri kamar laga iya itu ya Cuisine Paknam zik Rochella nih kamar lo ya mana lagi ya itu benar manin luang kare mai lekut ke ni sare
oven thabo sangre oven sina daba manna hajar oven jamu om rage three 250 da om mai shabu zo lo sangre cầm đâu thì sao cầm đâu sih Instagram kom khai gitu tek 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 ansar pada bari lore lagi mấy tiếng dâu thế mula apa nih? Salasi. Nanti menam beri hàng tua kah? Hàng tua nih, buat cintu gitu loh ya. Hàng tua kah? Sadam nih. Yang lagi kira wak le. Jadi ini malu deh. Sing nomuk jauh yang lah. Koi degi mali nih, ini tahu deh. Jadi koi gig Paknam tutorial deh. Paknam tutorial, pong sana. Mungkin mulam manis sah udah ya nih. Kau main itu mana? Saya. Ya, keluar ya kau gig Kanglayen Paknam sah. Dia ketat lagi yang nasi Mathel je sini nasi nào Kanglayen Paknam je mah dengan segi suai dulu share lagi tuh dulu share lagi ni na sawi ada itu deh chokri thong mama ka rasanya khaujal lagi thank you man